Kajaya ki sya Thngan maklembo por ki Samla Pule ka Northeastern Hill University NEHU kala jan kot sya ka nyop kandai kenta ha ka por prabaje men miet jong ka pratari unai wing araja arpusau bat bun na ki Samla ka NEHU Student Union bat KSU NEHU Unit kila kem Tlot bat arngot na ki kata Samla Kevin Wanram u General Secretary ka KSU NEHU Unit baru Samla Morning Star Shooting member ka KSU NEHU Unit lapen kit sya Civil Hospital ha kani ka jan miet. Hapadang kajaya ki sya Thngan ki Samla Pule ka Northeastern Hill University kabadai nadu ka santari unai wing arhaja arpsau laingut ki Samla Pule ha ka janmiet jong ka nyau tarik unai wing arhaja arpsau kata Samla Tonio Eskarsati General Secretary ka NEHU Students Union Samla Aibok langnong steng bat ka Samla Nafi Sabet Marwen ka dekat ka NEHU Student Union kila sya ra sya Civil Hospital Shillong ban sya sumar namar ka jing Tlot. Haka step jong ka pratari unai wing araja arpsa Samla Tonio bat Samla Aibok lang kila yok mi no na Civil Hospital bat kila wan biang sya jaka sya Thngan han NEHU kat ba ka Samla na pisabet kampat de yok borbha bat kandang sya sumar. Kani kajaya ki sya Thngan ki Samla Pule ka day na kadaw ba Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla sngap ya ka jingdawa haki kendiat sngi baladam ban weng kam yo registrar deputy registrar bat ki weki officer ka university ki ba kenno thung bian da Vice Chancellor bat menta kila kwa bet ba Vice Chancellor no lani sya weng nakakam. Kumban Shukro bagi don duna ya ka arpongot ki Samla ki balam khmat ya kani kajaya ki kabala kenno ba day na kadaw Vice Chancellor. Ay, murni. Ma, selesai. Ini kapan kan? Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko Ophis jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya